I'm Groot series episode 1 to pui hi Groot first step ania pangpar khoina rocket aphunna a khan lo lom rengin duat hian robot 10 an lo en kola nom theyang bera hun mangin chu ti lai chuan robot te chuan an lo da sona awm na thinga chuan thingkung te chi bonsai an da jok tamai le ama aya bonsai an duat jok dai chu a thik le a abula kolba sha chuan avom tapopa ma se ron let le in aman atuar ta ma se ain hamtang thei shrama anuwa chuan do kan atang chuan bonsai thingkung an da chu po thluk atum le a ma se a thei chuang si lo chunglama tanga wain bonsai thingbula chuan ain the kai thei ta lau mai thei top choin bonsai chu a nek vela atopa chuan do kan atang chuan tla thladunin an din na bel chu a ke cheve ve ta Groot chuan a ke mor pani lo lang chu a mu chuan olsam takin a kal chua mai thei a ringa kal mai atum ngal ma se a lo thei der lo mihring anga kal ngal mai atuma ma se a bokwak thei ram a nuwa a kal ve ter thein bonsai kung chu hawa muwa a chilai a mu chuan a hlim hle mai ma se a nuwa a in thiam lo le dewa a puan ten a tuam thale a yang te pe ve in en kol tu robot te po a lo nar kianga bonsai thingzar chu alo tliaka episode 1 chu atob le ta der mai episode 2 chu the little guy ti ani ve thunga an spaceship atronga la lo te a Groot chuan Thingṭang te ro te mangin in lem asa a reilo te a asa zo mai thra ati le a ma se savalian tak chuan alo ti boya Groot chu a not thladai mai Groot in saka chuan nom ti mel dewa a om lai chuan mupuin alo langal arak waka anuwa abula omlunga keu chuan anuaya alien tero te an lo trewa heng ho alien tan hian alien ema wangin a in ti thei tan riawa anin te po chu hakhernan te aman sak vela ma se alien tero te chon ral thuaman lo nei thrajek mai Groot chu an kap lir zok zoka tingena shelo chuan leya amulet topa na thering pakhat ama atangin alo chuaka alien tero te tan chuan chatui em alo ni reng mai apialo ka thing na tam tak chu awalak sangal ve a ma se alien ta chu aron rak paleta lungina khuwa in thiam lo mel dewin kalsan atuma ma se alien ta chu an lo la thilova ron pok chuak le hlomin episode 2 chu atob le ta episode 3 hi Groot pursuits tini in zana an muthun lai vela hian spaceship chunga thoma hriat awangin Groot chu aron har hlol maya thom hriat na lam chu pan ngalin achala enga bua burke amu nu chuan muntina azong hal in thiar pa in thano salem chon na le khabu chu a chiar vela alet le nu chuan thoma hrele tlat mai azong le ngal char ma se amu thei chong lova abula thil lo tlan le zoka achala enga bo chu alo chiang lo trana apia loka banglian tak chu ron puakin na lut ve ngala ama loka tuiril chu akapatang anunglama luangin amang che chuan ron in siam ta a I'm Groot aron ti ve nu chuan Groot ani in chuin I'm Groot anti don chara Groot chu athin rima alam thian dan te ako hua tuiril Groot apo alamang che na lo lam ve thei zel mai anuwa alien mak taka achan thei dan ko mo tang che chuan aiwa ani thu chu Groot chu ashila anlam don ta vel le mai maya an virgol vel lai tak chuan spaceship atang chuan Groot chuan a the chuangal daya I am Groot te in episode 3 chu atop le episode 4 a chuan planet danga cholin ram noya chuan Groot chu aluta ama a tuitling chu muin mol ala a adum pir chua chu aliak china tui ati deu nge ni ake an chi avela anom til tuk chu lut ngalin ran nung mak tak mai dumde anga eng thei chu aloman chata atui chen na chuan among eng chu sor chu sakin ama a thei ompo chu asoitla a ti chuan atui chen na chu ron so borbora amoi ta hle mai dum la chuakin a in chul vela anom til tuk chu I am Groot tin au chiam mai a chevela savate chuan an lo ngai theilova squirrel bird an ti phei chu amut tui lai lo ni bok nen a thina tirim lo tu ringot Groot aron har chuak chia chu adum inta na zonga na hring alo trewa hintlak vek atum point a theilova abula dar thalanga chuan a thla a mu chuan ti dan hretharin a in met kol vela
ma se na hring chu ron engin atla kol le ta vek mai chir dum chu a in tat le chiama na hring chu ron tro le a squirrel bird po chuan a do thei to big lo Groot a lua chuan ron trumin a lua na hring om chu a ti tril sak veka ala nui so vak vak zui chir dom in ta le avatum chuan tuilo kang vek manin alo khoro veka Groot a lungai em lai chuan chu sawa la chuan alo nui so char chara ma se Groot chuan chu sawa me chu atan saka a ngonga abat mi mai spaceship lama pan lai chuan sawa chu vote na khur bewa episode 4 chu atop le a episode 5 na hi mak number pass ti ni in spaceship chunga chuan Grootan school iptelian zat mai chu lo akin a chunga alf ti le khabu in ziak chu la chuakin a kom a potla rocket a mei multe che thlak sakin spaceship a khol poimo mel tak tak te chu ala chuaka drexa in bol line asa bon te chu alak chak boka engthil nge mo siama tum ve ni alf le khabu ko ma thil vel ata nu chuan lemziak mai rual alo ni bok nen athil ti tum chu achiang hle mai lem chu ziakin motherboards te chu ti pok throin boro ka thil tlene ne leng vel chu alem zia chuan alo do khoma ma se chot alo pok tel ve chu ni in a ong ho maya in larem hretakin podo a tape chu la in chot ong chu char phui mai atum ta rocketan aron zonga Groot chu angai to kher mai a muchia chu a tho hoi maya ma se om na pin dan lo dak nei noya mu rol chuan Drex asa bon chu charin Drexan azon char thu te a hrila bom po chan Groot azo nu chuan alem zia sa chu rocket chu ape a ngai dam dil na lekha zi emotin a chiar dona ma se anen chuan an chung kwa Guardians of the Galaxy Part 1 top lama Groot na ko khom lai lem kha lo ni tarengin Groot chu hau tamai lo chuan fridge a kan tar don nia ti pain ayan chian lai tak chuan a mei mul chu a mu a chu ti rol chuan chuat noya tang chuan ron puak le in rocket chu atla thla a Groot an ron pot chuakin I am Groot series chu atop ta ni ho deuh chu Groot hian I am Groot ti thu chi a soi thin ani